Itake ritwire omu mihanda n'okumara emyaka 47 niringana hectares 183 nirishangwa omu Ruhunga ya kabiri omu gombora ya Rwayo omu district ya Mbarara kandi abatwire nibakayana n'eka ya David Bakirahakye nikigambwa ngu omu mwaka gwa 1978 omuserukale wa Idi Amin owabaire namanywa nka Kapiteni Busingye akahamba ekibunga eki yabingamu ababaire barimu abizire bakagarukamu omu mwaka gwa 1996 Museveni yahiza kuhamba obwebembezi na omushango guha mushango emukuru eyinkozirwe nkagukoraho ndi mu gavumenti abo kuba ababiri bahababirwe gavumenti kabiru ngani mporereza gavumenti konka hansi ya gavumenti hariho abandi ababiri bahababirwe abantu 8 abamwe bakafa harimo abana babo omushango gukwatira n'itaka okuri yagenzire hari umusirikare w'umwakafa bakana bamwita Kapiteni Busingye w'amahega Amini akaja yahamba itakeri yahamba ikibunga iki abantu akaba batwara umubutu babatumbarakisi babatera babunyagi n'abandi bafire bahamba itakari yabo omwaka gwa 1978 Busingye ari kuza kuhamba urushuzo kandi imyaka 16 15 ari kuza kurihamba turi abana bato ite tutakubana iri kugenda mu misho umwaka oba egwekeri nkashanju na mukaga abo koko yabira amazira kanya kacyari hambere urutaro rwanshanju na mwenda rwageraki kumanya ngo tukantaratwa nano babire no batimbe bina kusimbe bikondo kushanga ntwe kona ariko konka ko batakatira musengenge naki birusia government ya Amini ibikondo twagaraka twayikora twaza kwemba okwihobwo omushango gutura mu koti konko mu mwaka gwa 2016 kote enkure ya Mbarara hansi y'omuramuzi Justice Duncan Gaswaga akacwa mungu itaka Bakirahakye aritware kandi abatura bamukite na miliyoni z'ukurenga rukaga bwanyuma y'encwa mu y'omuramuzi abatura bakagumiza mu bajoro mu kote ejurwamo kandi hona nabwo enshongeje kagimisereza President Museveni okwija kaguhanzi yo mu Rubaya omu 2019 okushugana semba juzombi konka kitarabasikire hagati aho tukamara imyaka 5 ntutesa President akagira ngo abantu baba batese akaje yababugana bombi side zombi yagira ngo batese yayenda ngo ahirize aba Bakirahakye sente barya abantu baturane bona buyumwa hari ngabacyanga bakatunga bari wabo wa government yababarra esente z government yaberinenda babinibenda ngwe bahe bakababarra billion 5 n'izindi tinkiro twazo mu rukiko mu kodo wa Piro mediation before justice gashira bake emirundi mingi emyaka ena nyina ambassador mugume n'abantu ababona ntuzayo abantu bayanga sente ezo nazo bazigaya nkanyemereraho no mucyara Bakirahakye n'umutabani turubasha tuyagira ati nimbyetegereza konka umushango bitaka ubyagenze konka ninyenda bahereze compensation murye atkani naha kwanyu mwabwe ngari mu cyacu bungonka abandi konko kumwahura mediation karema now baba sending an bamgemrere commission honorable I think you heard about I remember I was here in fact I have to ya no bamgemrere yatandikira bakajaha abo kuba niyo point yo kubasa kutunga mikibungo easily okwiha President yarugayo hona nabwemba zombi zituire mu koti ziri kugezaho kwikirizana ku nkabiremere okusyo bw'abaramuzi bashatu bakuru bacwire mu ngo abantu bagarurwa itaka ryabo icyapa cya Bakirahakye kishazubwemo kandi Bakirahakye bakite ahabwa sente zabe zubaferirwe omushango gwashazirwe kote nkuru hamwe n'omushango gushazirwe kote jururwamo twataye bandiko byitu nashitamana baro yabanje teka twahandike bandiko byona twabitayo twaza kabari twahoza nkazayo naba atone geno batamwe bandiko byabo bakorereza government bakabinde kanso karembe na kanso kabanyoro omushango finally twagusiga koti yikirizana na ground zetu za apiro ebitwashabire omukoti byona omwapiro byona koti gizireta ebitwiri kandi abaramuzabo bona bashatu bekirizene byona tubitunje uriyo wabaye n'icyapa government mushashure
abantu batureje umuteka konka mukama w'icyapa norakanga bagumiza muna koti ngwino koti ishaziremo eri kugira ngo abantu bagume mu mataka gabo ka president cyabe nabendeza so ikinkushaba nobumwe na mukama w'icyapa na wayikirize akoragane n'abantu aba kurango ibintu by'emishango byargamu abantu bakwesa amataka gabo babasa kwetungura ni nsima government age n'umunga president Museveni ubahurira umuranga gwitugwa nyuma yo kusinga umushango tukamaze twasinga umushango bacha miliyoni rukaga twajura atagutujurire n'ugutsingire so president kuyahurira umuranga gwuje ngo batubingombe banja yije atwatiraho yatwumuriza hona nabo twatungo kumanyisubwa ngo baro yabeka yabacerra hace aba Butageranda Company Advocates bajuriro mu kote kirazona no bori omuramuzo mukuru mu ihanga Dr Flavian Zija yabira ryo mu mbaramuza bahire incwa meji ahabwa TV West and Aidan Bataringaya.